Sashi sian part ngi pinang subhai pi baro syakani ka channel kajungi bat hagani ka video ngin pay yakini ki post ki barang syuk like thamai da ka CISF. Subscribe yakani ka channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga blon. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kajungi. Yakini ki post lapalai da ka CISF leni ka Central Industrial Security Force mentau banai arajar pusau. Ka kateng jakani ka post ka de constable/fire. Ka Central Industrial Security Force ka palai hado shi hajar shi spa lai photoli ki post ke lengkari India. Bat hapo Meghalaya ka light arpo arteli. Ka age limit leni ka kerta ka beredo ka de kat prasnam ba ka bahado ka de arpo laisnam. Bat kanon ka upper age relaxation hado laisnam yaki other backward classes. Bat sansnam yaki schedule caste leni ki schedule tribe candidates. Ka salary leni ka tulop ka de arpo hajar new spa hado 100 hajar shi spa ka badai ka pay level 3. Ka educational qualification kalong kumne. Ki candidates kila di ban pass ya ka class 12 na kano ka recognized board leni ka university. Haka science subject shwa ka closing date jong ka online application form ka badai haka live hoterik panai September arajar apsaw. Ki candidates ki bilang eligible bagi buku aban apply kini ki post haban apply online lingba ka CISF recruitment portal ka badai ka cisf.rectt.cisf.gov.in pajak ni ka link ngal aya po description jok ni ka video. Pihaban register shwa shisien hak ni ka website bad pila da ban register pihaban fill ya ka online application nakabenta ka examination. Nakabenta ka ni ka post kin sa penlong ya ka physical efficiency test, ka physical standard test, ka document verification, ka written examination, bat ka medical examination. Ya kan ka official advertisement dan ka official notification ka balapalai hi da ka CISF ngal aya po description jok ni ka video di pilaban download bat pilaban pulih ya ka.